Kevin Taylor we are singing any ye nyina ya be fichiri ye ni ne yaso na ya monitor Kevin Taylor ye na ya hwese obedi atembiem ana wondi atembiem de kwasia ena Kevin Taylor me sister Kevin Taylor ya wo so ye bie yes obi the fancy comedy ye nim nkrofo mo so MDC party mo a omudi atempa ye monitor pa Kevin Taylor ye ni won ho Ghana ha ope aban ana party ye di o matempa ye NDC fo na minim di ntia se MPP wo power atem no no so ba se NDC nya ba power pe left and right front and back ni di party na tem emu mpanyefo akandifo ni di atem sa na abusia Ghana mampani yewura John Dramani Osuboni Yohani chiremu se nche bia Ghana ye be pass lo bia ne kwamra no mu otwe phone camera twe no bia so odi atem didie fita na obedi Ghana mampanimfo ne wonamfo mfefo odi atem didie na odi be ye wadwuma ye the IP address be hwe. We can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. Say o shehin ye be betwe wa ba ne ye chew ba nso de ye do be famira kwan so ma ene na no da UTV so na Romeo ne mpamfo chiremu se mra mo dia be eye enso enye Kevin Taylor ye mfa ni ndi kan ye monitor ne ye no oje hwe ye ne no obi kan na ene Kevin Taylor nso aba be kasa wo ho amede ho ama ne boni bi ede ebro kasafidie enso ye from Dan Kwesi Prince aha e daily view gauge so message so ba wa subscribe wa me notification bell no na abusia na timi akwaso akona before me de na Romeo ne nsam ne yewura John Dramani Mahama nsam ne bi ede ebebro no o ye company brands individual ankra adwuma ku a opese o advertise o daily view gh ye kasa fidie so anase ye platform we so o de fa numbers na da screen no so free test WhatsApp na ene ye marketing team no mo nkomo twetwe nkomo so ahu ye beje brasa daje abo nyuma wo de wura di ho adanse a kire wiase afa na no bia so ahu dwuma so dwuma di a udi e wo waso ye ho minim de oton minim adwuma ku a wo mu fa ye numbers na da screen no so na ene yem entwetwe nkomo emmo enkomo abusia yemra yensem ne so na ena no da ukwada ya etwa mu na Ghana mampani yewura John Dramani Mahama ene Ghana nsentropho edi ahiemu ewo Ghana yatena nkonwa bia ya yefro Jubilee House etena sedwedwen Ghana ho ne anidaso wa Ghana yewo ene die enam kwanso eba ne ensem bibiri na ne koso na ene nsentro ni ba ko ne ko bisa yese na nsani na ene obi TikTok asafoma no so asabia ye ho no so anwu ene other social media platforms no so atem didi ene yetumi di atem ama ne kwamra no mu ne kwon tintin se ne etie nie ensama tele ensama kese an yenum kan watentan kese no so yewura John Dramani Mahama de na wo ka fa na papa yi se If you go to some of the WhatsApp platforms or you go to some of the commentaries in the TikToks and others, we have what we call hate speech, incitement to violence. Those are criminal. Despite the fact that we have removed the criminal libel laws, there are some laws that make such people accountable. Because if we don't regulate that sector, it can lead this nation to war. There are some of the incendiary statements that have been made in the Boko situation that are fueling some of what is happening there, making people hate each other and see each other as enemies. It's been the same in the Gonja Brefo thing. Some people fanning and inciting violence against each other. This falls in the ambit of the National Signals Bureau. And so the National Signals Bureau now has the technology to use your IP number and find you wherever you are. So I'm sending a signal to Ghanaians that we can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. And when we trace you, we'll deal with you under the criminal code for inciting violence and disturbance of the peace. But I believe that beyond that, we must start making regulation for this new media because it's unregulated. And so anybody just takes a phone and says, oh, this plane crash, I wish that so and so had been the one in the helicopter and had died, and dwarfs have eaten him in the forest. I mean, why would you say something like that? And so we need regulation for that new emerging media. But in the meantime, the National Signals Bureau has been given the full authority to track down people who do that kind of thing and bring them
to be sanctioned under the criminal. Abusia na yewura John Dramani Mahama ensemni bi enonom meni asa Ghana fo ye ni bi ye ne ya dwen ebi nso se emra na emembe bua ebi nso se da bi mo adi atebebra na mo opposition enti mo nso de ye ma ye mfanye mu se ne ya che abronye atomo ye no kobra sa yo na ene papa yi kasa wie na Ghana fo bi tenetrom nsa ewo Kevin Taylor President akasa we argument bi enim o say we are Ghana ni, it does not matter where you are. Say, why are you say, what the hate speech, everything social media, everything TV, so, on the also or cultural, Sebio, and the Wama Obino through the National Signal Bureau, their full authority to look into the system. Obia, why na you say, obey using the platform, the social media platform, to incite tribe against tribe, incite people against people, to to cause some kind of mayhem, chaos through hate speech. Mr. President say, on the waka, or say or the 2 million ama NSA. Communication Ministry so air draft emra. Ya de beto ho. Inti President de also waka, wa also ya bema no media. So also ya bema to send me a call. Na so person we yet Kevin. Ubetuma say Kevin. Ubeso yes Kevin also unya evidence they can wa asem bia ho. So we say we ya bema President naka. Into where they be floodgate to kone koye. Me say, muna muti social media ye na Kevin Taylor ye no obi anya no hwe na Kevin Taylor me say ye hwe se Mahama be obibia. Kevin Taylor ye na tama na NPP was na Kevin Taylor di atem na me say se Kevin Taylor ye na so Kevin Taylor ya nchena ntum Kevin Taylor ba Ghana ya nchena ntum na so be ya President Mahama say emra no ho nti wa opese o ye be ma na opese o ye no o ye oba ye it does not matter where you are you can do it ekrobia Ghana embassy ho you can do it enti president de ompa obi a chew onfa ne nsanto ne nsayem o se men kan kire wo say so ye be ma na so so weni adin na asem na oka no wo so de obetuma ya abro so a opeso ka chew say ewiase bebia Ghana embassy ho e na Ghana so Ghana ho enti wo de ye enti we de se Kevin Taylor ye bia wo so ye ne nhwe. Try your luck ni nhwe. Say Kevin Taylor ye ya nche no ena Kevin Taylor didi etufu atam ena Kevin Taylor didi kofu atam ena Kevin Taylor didi mwaka ni nyina amanasi yate wo so didi etufu atam na so didi kofu atam didi Mahama atam na kekansam na ye hate speech ne fato abonte ni nhwe. Try your luck ni nhwe. Try your luck ni nhwe. Mesremo try your luck ni de obi atumi tubi enti try your luck ni nhwe. Try your luck so so de obetuma edibalu kase na because me too try your luck me dibalu kase me hu amana pai wo ye the try your luck na ba enti wo so hu ni nhwe so obi dibalu kase na to ni nhwe enti president wa mpa wo chow o say so ye bema o yo ba na se obese emra no wundi so wo se Kevin Taylor ye ntu be ya o say ye but o se me remind you say ekrobia nipa wo ma Ghana embassy wo bia Ghana ni wo ho bia no embassy wo ho enti there it does not matter where you are. Odi obetima tena Uzbekistan na anaso obetima tena Ghana no we use Uzbekistan IP also the opaye. President say odi opa tena Ghana na use Kazakhstan IP na farie hate speech or social media also we bema ye say Kevin Taylor ya also ye nyenhwe say try your luck no say ye nyina na etubi di balloon kase say be di balloon ketwa because try your luck in the balloon no edoso balloon ye nkete balloon bi o eso balloon bi me di balloon kase na mapai no wo so ko di balloon kase ne hwe into try your luck no President Mahama so bi an try the luck na try ne hwe so this year akpalu ewie ya na eyi no na bodwe kohwe nanim ai so fui akpalu mon kwasiafo mo ti social media mo keka kasa kwasiakasa muni ebusuafo mpa ene ye che wo ma be yu girls ya ye ko che omutu omo hu fi mienu yi unwo ba ko maame ho abrewa maame a onika pre ohiani ese ko hwe mo ba mani so sikampo ni so na ne bati kumase ne hu fie yusu no ho se oye MPP ni ene a che na hyemu ene yi omo a wo hu omo busuafo 90% of nkwara mu ti social media ka say ye de say Kevin Taylor kaye me so mu nyina hiafo ma na we dey try your luck no ato ye de balloon ni nyina abebo nkete wom u filia yikase ne nhwe try your luck ne nhwe ti President Mahama say try your luck
Wo de change IP ni na try your luck de nhwe. Wo de tena Ghana na change your IP ni ko Kazakhstan na try your luck de nhwe se balloon be locate wa. It is simple as that. Wo de tena Ghana cuz oy MPP ni you want to peddle this kind of hate speech, no problem. You want to put on social media hate speech, no problem. Wo de try your luck never Kazakhstan IP ye ni nhwe se Kazakhstan IP na be find one as find out. Or the bunim the eba. Now, team, let me go through some of the positives. Yate, I have about 23 minutes to end tonight's show. Or say Kevin Taylor ye intimacy maybe. Now mo the MPP de mo jimie. Utimi MPP communicator penyini. Now TV so what did you do to Kevin Taylor? Hwene kwasia. Ko kan asem na wo party mra power. And what did you do? I said me na me control party no. I said me na me president. Na Kevin Taylor, my sister Kevin Taylor, also ye be. Kevin Taylor, me there was never a day I'm here show me kata menim. I never hid behind any TikTok account. I did everything with my face, and I came to Ghana with my face. Into the Kevin Taylor ye be, also ye be. Try your luck na abano. President aka or say mrana da ho. Na Quincy ana enu ada me minde ya. Na Romeo chirimu se dia Ghana mampani ede ba ne dia no kura ne nyankopon anim ne bu nsam ko bebo apa na wo yo fun anu ahwe on saka vintelan so yenye ne kasa kire sopa kobo Romeo bosesia yeah but na Romeo afuku chata meba no wa man kwa ma Atama would do a soft nice soft. You can read it. Kawadrin was seminar abano. Mankase ko bisa na ase. No king. Na dey wan bisa we have na. Mama okwa na bisa. Dia beso obi ate ese. My radio adwuma 20 years ni. Mentina. Amanfo obi kiso. Kiso owo. E wa hapa. Romeo and na Gezi. Sofo. Awo ni amami aso yaka. Sofo. You me say. Ondi. My radio adwuma 20 years. But say etna radio so say na ye do bi aten wo ya abo akwase wa ise menye bi da e wo my life na mom bibi fa me ho a e na me address ba me ndi atem menye bi da wadaroma me clear ho na wo yi no so obi e menye bi da ti ento aso da do de bi e no na ya e bi enu wo di na e no wo e so okay yeah to aso na de mpese me kan nyina ne se me de say omampanyina ni abre because ohese de no me kona so manya ne sa emwa na no na me ka wa ha say Ghana ha ope aban ana party ye di o matempa ye NDC for na minim di ntia say MPP wo power atem no no so but say NDC nya ba power pe left and right front and back ni di party na tem emu mpanyefo akandifo ni di atem sa na we ye kukurumpo ni e na atem no e kosei to mampanyin ene ne doma tena se hu se ya stop ade we ya nsema ye bete wo ya sum ne yempe ne mu mesre sa mre ya ebai ani die kwa so ye mu bi no ya fichiri yadi ene ye hwese de mra no be ye adwuma because yeni mun krofo mo so NDC party mo a omudi atempa se mo makwan an ke be bodin ba ko eye Kevin Taylor ewi ase nyina ani nti efi ne kro ye nyina ye be fichiri yani ne yaso na ya monitor Kevin Taylor yie na ya hwese obedi atembiem
ana wondi atem bi ba so fa ahosem because all maybe so mpacho that be one what so for men bem mpacho adan na me de make kasa me man e kwan sa o kasa no bi so me se mpacho me bia no me sraw wona me ba asima wuke enti yanko enti ye besre ye monitor pa Kevin Taylor ye ni won ho eti said ye nanse ya Bank of Ghana dem raba say the only currency you recognize your mind we mu allowed say e be use ne dey business transaction bibia you see this no samra no oma she but na dwuma ye no mi hu so ene ya minimum bia no okohan dan wo North Legon if you run born dollars nti minim ha wa mbetumi implement ama samra we ayi adwuma yi atemdidie die school fees ye tia in dollars yes enti me pese me buso man panyin se samra we na wa pon ho kakra maye no ye busa se wo mo nte Ghana ha no o ka ho minim se anod mu ewanu ye o metim dia mame eye o mo nte Ghana ha nko a oh that be say ebia wonim de minim se ne tie yi I can't know it all. Enye Ghana pe outside no Ghana pe metim mra onye mra bia o all his baby o se waka eno yes se sia no mitire kana omo de technology ehyehyeye ene efidie bia ba exactly se sia ne se ukasa okay enyem all de ho dada eno opache se ukasa anase se uka ensema anu odin a ya wonim se bia asem na woka no enye no kra they will find you good yeah so the Lord is there the Lord is already there enti nyame adom I start ye adwuma yes will be the fancy comedy okay emrane de awo ho ache bara fe ne ebe hyem kena enti ye me de se eye adwuma na ahya ase echichi nkrofo bi enti yeso ye de aso beto fom ene ye ni ya fechiri ye ni nyina obi obedi atem bia na ebe hu se we de o hanti odi atem no wafa ne ho adi no ye be ba bonten ne abe mama nsan nyina hu se sa anhyehyɛ no mo ye no sa na en favor and I say ekotia nkrofo bi na ekotia nkrofo nti Ghana fo nyina afechi yani because atem no me sure say apart from politicians no ahemfoju omo de obia agene de left and right nti ye be monitor obia media kakra metumi aka no wa enimomo mu di atem okroma nyina efinde kro ye be fechiri yani na ya ma yani edu omo chi yenimomu nyina omo anso ni momo including you you know so ya sofu so ya politician o yenimo bia abusiana nsɛmni bi ɛno no me na me kasa die so wɔn makɔbre Kevin Taylor kuro ɛne papa yo yɛ ready ɔno nso de bɛba na ne nyina mu nso yɛ de bɛbɛ so wɔ kasa fidie so mɛsɛ so ba no subscribe ne abusiana tumi akɔso akɔ n'anim na before me kam be jam am yakɔ no yɛ company brands individual ankra adwuma ko pɛ sɛ advertise with daily view gh kasa fidie so a fa your numbers na da school no for test WhatsApp ne yɛ marketing team no ɛmmɔ nkɔmɔ na ɛntwetwe nkɔmɔ na gye emu enkyiri mu yie pɛ sɛ advertise nko ade a yɛ wɔ hɔ ɛde ma wo na bibia no etumi edim nyame yɛ adom adase ne bie bɛsɛn de ehyɛ mu makrawo